Kopi sanangan dong kesuabon kumadati din sanan. Puji Tuhan tu kan takagud kapag yampay kesuabon damay no. Yampay dot mandati patilong buso kanong misis at kapag isuang sambayan. Kinarahingan sundo isuang kerajaan sorga kung sikaw dak suabon iti tukan pakagoy haydat kapag yampay maya dot kay sisan da sambayang kesuabon damay no. Kung sikaw da pangupan no gisamba alumi sa piramutan dahay nagi ang walida si hay dat ay magyampay isuanggat kay sisan iti. Nasambayang dahi isang Tuhan Yesus. Amen. Kaya mo bersakod sa nang kaswabon. Kapisanangan data daw hari no dibay ni hari Ahad dibay no okay? Puji Tuhan tu rinu masam di kosodop. Pia puji Tuhan nga nakarasam no. Rinu masam di kosodop alumi siot kinindalanon sogit-sogit kasuabon na bay na nga yedit aga taga at tulo da tumungag impi rami na huni alam ki mantak da hit timpud dendo mumbal na muringat ta isuanggot tumuguanggot ay to ngayon na koposyon kapisanangan dat ay maganwano kumada kayo montakit isuang ko pagindalanon tatanda ko kasado kadad kay hiyon namintang ko komen ki ampay ka nagiit paintar ng makinangaw nga kada ko katudo do kodop at isuang kat pakinangahan dati di tadaw do bay no miagali dinaretan dati di kanihab ang sapong takad papaindalan at buru-buru naman ni kita daw may na dati anuat isa at pangunsuban dat iyati takanadad ori ko to hari sabat dat kahago tadaw sabat ang suwab to kapom no kasadya na ngay may sambayang ki iri na dahi korohyan iri na dahi yedi na dahi tamodon dati sekira tadaw ko basan pukul 5 apasik to kono tadaw sabat to kom pukul 4 pod apasik tu istimewa gya ngamo dapi manda kago okay bahay na po nga tulo na po panambarasan dati nga nuka pason kumad molohing iti ti pamat nakolohing iti nakolot tao iti nakupang nangay iti pet iti jam 6 jam 5 teko jam 3 nga harohi keperluan dat iyati na nga onuan da pason may dati intangay nunu pason dat ay montok kot molohing ngay kasuabon na bay no tilang busta ko pod isuanggat ay kitab ulangan 6:6 susad monoro iti bay no sorohon no pot 6 kam iri no ulangan 6 ayat konom katuro nga manto kano po ay gisam mo ayat kasiyam lah nunuhit paborosan ko kumadia tadaw do bay no may no intangay ayat katuro may no patudo ko domi guli-guli kumatanak-tanak no papasunod sayrad isu iya na po nga paingirikaw dihiriwalay dadamat ta isuang tindalanon antakandat pailatan antakandat tumungag may nagipakagosod monto ko isa tanda da ilongon no
asili nagid isuot pangitanan deid pamurasan no. May nagipasurat do it hirid tiang det tatabon da walay no. Nagi hirid get da walay no. Hirid pagar walay no. Iyolo no pason kumad molahing ngay da kasuabon na bay no. Hinggod iyati na po nga ay nuno na po kantakan koing kokoton kinoyonon nga may to kono pasunudoot lisida kinorohingan kumatang anak dati. Ingkaka na pelajaran dati labay no. Ilo na lo nga may to kapakago imbulaya yung nunuh ng kuot ay katangkaboh dati nuni kampung dati nuni kantob dati dat papatumboyo ilapason isuang ga kitab ulangan bukonom piro-piro hot naritando hiti ipagilitan na padi nga iti kay sisan dati dat sebagai molahing pengkura ko mikaruhang kanu kawin ako dat misiso papasunod papatumboyo papatunod dilat pananudan datang anak isuang katumbayaan kanu to kay kamo iso matituhot ta agayod de iri nakakuhaan dat unsubon to ko na dadat inapoy miyongoy kumawin nga isi sa katumbayaan nakuro sayra na pod isi sa katumbayaan ti mikaruhang nga tatap no pasti dat inapandahit kay sisan da iman dialo nga ano dilo pihupan dat manundun papatumboy papatunod iti katumbayaan dat tanak-tanak dialo iri na tamo da ni dig tampinay ngay sayra no puriman anto kumutiti muntok na pada kayo dit nga siyaw daharon no muntok na pada ko malahing it misusuay katumbayaan iya sangulun Adventist ikaruhang no okon apuri manani motilo hali piad godudo nga Kristiyan nga misuay denominasi ilo na podit panunudok datid tanganak right ko katumbayaan nga apiduo manudok kayad Adventist nga ikaruhang no nga manudok hindi daw hugama iya kung mikaruhang ay agayo ko piho kaboling kahangan sayrad orikoti pisala sayan dahiri uhotan nun dadit kadua bola pihak pengkukura kau dit ti pasal hugama ka mantad ka sinta karas na kopi kodaw na di sinta miagal po di kopingan na nobatan da sukan nomor 1 gi napibabarasan na dahay ti sa pipori-pori na po yahay iyoho mangan tabilot karuhangku ilo karuhangku nga abulim mangan tabdoho ka na po yung karuhang hamilo hitir di nga pengkukura to ka di tanganak hari Sabat itatanganak umoy sambayang ubay no ka suab moy sambayang ka indua sa minggu tokom iri nagidit iri matudihot o gumu ko pihot kamilaan dito indua sa minggu may sambayang nga muni sunihi tanganak iyala ka daw nga kawaya iti kamundat ay kabingungan hingga madit tisod o tapatiti ka jadi iyati nagi sebagai mulahing nga opiduo ta kana diri iyati pit nangosukod agad nakagayo dawlo nagidit itanganak ka kapupuho pengkuro di lamagano kaputusan da hinggot
hingga tanudon hingga poin tapot. Jadi iri na kakuaan dat iri na kamoyon iri na tamodon dat nakura tu unsubon toko dat iati na pa nga isisa katumbayaan isuang pikawinan nga ay manguro akon ka manguro ay milokuro yon dat dondo nga nakapikaruhang na ditakan no mitong kiad nga montok do kayo hit miagalot katumbayaan mahino do kayo pansirbaw ginawo asanong nad ilaan ko piyom hingga ko piyo tanudon tati ka mantadi di miampay dot asiriba ginawo ba balajar tanda dia hugama balajar tati dohod katumbayaan asapan po tiya dia nudu di sala jadi iya sangulun Adventist balajar ta kodit hugama edit karuhang dati maganud ay timpu dot semua nga kalas doktrin dia lamping kuro mesti nami janji mentakot kebaikan dat keluarga kai tanda dia hugama balajar takagut ti doho ka balajar monopot mentakot ay penanudan dat sendiri nagi mentakot tangana nakura tu ay katama aku manahakot tunsub bumiagaliti kakuan na pa nga sebagai sangulun at Adventist monopot monotos ta kana dagyad tumanudot santa bobora sa kitab jadi inapahi kebenaran ni di nga kita takod dilo nudi podo si dati tu ailan na dati ila ikatapatan mumbal ta kana monopot tumano dilot panuhuan nga kitab ya di na cadangan ko lah munta kimi karuhang ina kopi karuhang no miampaid asiri baginawo da kayo gaduo ay magano keputusan dat belajar gaduo no pa di hugama hingga ada patanda ko ay lebih ko monopot tumano di labora sa kitab miampaid asiri baginawo iri na tanudan amin. Nah, munta kita ngabujangan, may na dati ukaboot matoh dati. Iso na pohot kaboling kahangan da kopiyongoy miagal da katumbayaan. Nga iti tanganak. Paingkuroh takod bekerja sama dat papatunod dilat iman, papasunid standard iman nila tanganak sayrad katumbayaan ta kana pa nga misusuay kadia panudok nga kaditi so paingkuro di hingga di hatanudan di tanganak ujung-ujung inapay tanganak memilih daralan sendiri muid kakao silat mulahing dahayom so di tinumanud dahil dilo katumbayaan ka hari keluarga ni nakito nintutunan kud miagalid di mantad ka misuay katumbayaan ni molahing so tumanud dat hugama idit mula itanganak tu kakao sindala molahing ka tumanu di kusay no kaganda ditina tumanu ditina no kaditapa ka irin na din minamili de heralan sendiri ka ya di mari agat matiri jadi itong bujangan ru no mati sinta nga suway bari mo kakawin parim opuri manahan lagi sumono antakan no pedit ruan potamo di sinta no osorawiri
Osoro pia nga akono ko osilid isyo koboling kahangan da agat. Oso ono nga po nga heri. Saro naging dati di. Ipian hit turas si pasangan dati runtuk-runtuk harogirat. Tiada itu kah. Ay so itu ndo bo. Tu sinta no po nga nakokodaw na giya. O kito takopiad harako boboyuhon di siyod it. Ano otori mom, ano osono nga. Mantad ko sinta. Otori mo na po nga ay alay diri. Hara na po itong piro-piro tulan. Bahkan mungkin hari ko rikat sa taon. Mimbulay na matinday monosol. Monosol na nga. Nakakawin na di. Hindi dadamot at miyang balut nagi. Nembulayan di dati itit right ko hugama da kaswabon na bay no. Iti natid ukabon na dati umata dati sorohon no dat iso no po kaboling kahangan dat itit sa pisuay hugamad iswangat mikaruhang nga mon it popondar tokod dasar rohani di latanganak. Halip ya miya galidi haron lagi kopiohit mikaruhang dot potanu dot na podiad may sambayang latanganak haro hitir di nga may seop mo miyagal ko borosan kula ino po hitandu itina nga Adventist. Ino po kusay nga akon ko Adventist. Nuka ditapa potanudo na pula tanganak may sambayang ka. Itanganak daw nga ay ongoy ko tanud di ilatina da ko may sambayang ka. Apa patanud do may diri daw nga manunganak. So nang gidharo tiyo di nga pa yung kukuraw piya dawlo nagindad misway katumbayan iti piya isiso katumbayaan nga o gumuto mo di kaboling kahangan dati right piya kay lahugama dawlo nagid na misway hugama jadi ino padahit pason kumatit molohing nga ilo no patanganak uhupan dati pagpiuhupan dati sebagai molohing dot popoy magon nilot katumbayaan dilo supaya ilo no po nga milom misiso iati milom misiso o kono ko papagayo hilatanganak nga papatunod to ko nagidot paingkuro katumbayaan dilo agayo numuti ko piyo tugas dati sebagai molohing dahilo miagal dati tanganak ko mo isikul timpo bayno o gumu dihot o kito dati dot sinuratan titongo sigu-sigu nuka haroni o kito ku status itong sigu tudukan na dako tanganak god hilo puwalay ka kada dako sorohod sayra korikot ta tahun 1 hiri nagi panatasan dito nga sigud manudukot iso 2 3 ABC akon ko iyo dih ka hilawalay hiri natudukan na ko iso 2 3 ka di siguro yung manulis-nulis at hirid ang status ilot right ko kaugaman nga iyo di yati no paditid dondo nga komuyon dot ogumu no kamilaan dati bogi ay so na dadi komuyon do ano koilo ka tu kagumuan nga imolahinggot ikamulakan agumu no kamilaan pengetahuan paingkan kadautit iswanggot katumbayaan nga iyati sebagai molahing atau kono humarap atau kono lumansan itit kelas kanak-kanak it apta KKR tanganak o kono ko irihot pasandihan dati nga ino pohit guas ko pwede nga iyati sebagai molohing kamu pom ikaluarga na dati iwalay dati
Montok katina iswanggot boros sit ait pinaili nga harati kamuyondot buru-buruon momonsay kaboboyohon iti tanganak ko tangumulok. Kobasan po nga iti tina nohot i okito datid agumu at tugas dahilo. Tu iyati no pagati iti tanganak sikisikit ina ka. Ina tina no po. Teko bayno no po nga nuno ka mami ka di bayno okay. Modosih to ko nga isay lahon. Ina ka. Koni ko apa ka. Ko gumuan po nga ina. Okay. Ila tanganak mimbulahin no matiot kabingungan diyo lo. No kumon ko kabingungan. Iti no pagyandot tapa da it bayno nga pamaray to padilo nga dede ka orang puti kagadi gunaon okay. Tina mami. Jadi itaki isa di pumulahaw. Bapak it tadu tina. Ilo dahat tanganak nga. Tanganak nga iya di pumulahaw. Uhotan ko na siya sumanong. Isay tapano kangko. Iyo iya karo ito na kuno. Takino isay. O bingung. O bingungon na taki. Nga pamaray to po nga tapa. Tu ilo dit istilah masalah ladhilo bo. Pohit kakitanan dati tugas at isuanggot mumonset kaboboyohan ti tanganak nga iti sangulo na tina tu osomok. No kuro ti tapa tu amo. Iyati na po itong kusay nga oimpit to kotit right ko pogogo paganuano karaja dati. Iburu-buruan dati asarud momonsay ino po sangulo na tapa kusay nga asarud osadu mantadot hiriwalay. Kagumuan di timpu dati nga akon ko hiriwalay. Patuong po apo si kitanak tumuhon to kono. Atuong no kodo po itanganak kaguli to kono bi. Jadi ino po timpu dati miyampay latanganak nga kuri. Ino po dihit o tampupuan nga isawo itina. Sakira no padamilo nga ino po ipagangatan dahiti. Ino pa dahit tanggung jawab to ko tugas dot mumonsek ay kaboboyohon latanganak nga piyuhupan. O piyuhupan. Iri no kumoyin daw mikaruhang. Mikaruhang tu harakoruhang. Nuno na pala buru-buruon, paundaron, paumbanganon nga harakoruhang dati. Nga iti numutitit isuot cabaran dati sebagai molohing okon pun detit kataguanggot right ka iti pangingin tarusan iti buru-buruon iti karaja iti nohit kanto botagayo moraw sorowok no matihotid ato paing kuroh no maditid sa pinsadu kitanganak porlo na di berkorban na sangulon ki. Iho po na ko di may among ko isiyo ay ngorit ta mamusara sumano mo. Paing kuroh no maditi ka. Kada borosad itit ato kitanganak. Kitanganak nga miagal do kayo gi kitanganak. Isiso piya walay nga mantad ka karaja dati haro tuntutan da timpu no padati nga
asarud akon ka iwalay ilo nga katangkabo himumusaraw. Ikaw mo yun dat humarap padadi disawo ka. Nga pangunsuban na padadi tim iati kamoyan pagi may karuhang nga o insanan padala nga pagpiuhupan. Sebagai molohing patut tamisiso muhuk tapa muhuk pitina dat isuanggat buru-buruan idi. Pologasan dat itinapot mi karuhang nga haro koy sisan dielo papatanom bo iginaw di tanganak dat nununo pa'y prinsip-prinsip kebenaran. Naritan ho di ulangan pasal 6. Isuangga nununo pohot kayong kokotan dati nga ilo na dahit ay pausawon kasari dati. Popoy lo takal tanganak kot rati da pilisihan. Lisih da kinorohingan. Akan mati ko agagaan iti tugas ay popoburu iti kaboboyuhon da rohani da tanganak. O kita dati o gumu tamo da tu umbal di mumbal at mamarat diolo. Sakira na pod ayo lo ohupan dot popokito popoimbulay om nagi popointalang iti kaboboyuhon da rohani isuang kaposin diolo mantadet tanganak nga sayra na pon dat ay sumoliwan nilad ipamagunan dat paingukab sayra kagayo nga hirinun dad okito dati haranan ko diolo na padi nga kabagali ko giroton diolo da suma papagumbalan kano nang ko ilod mingka katot o girot miampay dit kaboboyuhon da karohanian ipagilitan dit tulun-tulun dit ko imbayat diolo om kano nang ko ilo momogompi da hukum-hukum ba kinorohingan om popokito dat ay tilo na pa nga pananod da kinorohingan. Hilo polom okito to ko nagindo nga hali piya miya galidi puji Tuhan montok da ko'y ganganak ipagilitan dati haro hiit pikaruhangan na pumulohing nga nababak haro nagi imolohing do kayo itino pa nga montok da ko'y ganganak haro nagid ino ko'y molohing do kayo nga tapot tagi dat ay panano di kinorohingan nga ay kumbalo manudok do kayo right ko katumbayaan kumbalo popokito dat iyolo na po nga panano da kinorohingan nga puji Tuhan iyo di piyahit kaboboyuhon dit molohing do kayo nga dondon na po pagirat kasari ka di isuang katumbayaan. Amen. Kagumuhan dati nga yun di. Takoy papakamu amulat molohing dati. Mantad ko iyolo na polom akuri dia kamilaan. Hari ngait ako'y lod mambasa. Onuan ko da buku right ko keluaraga nga ako'y lod mambasa. Nga puji Tuhan kangku pagi. Halik piat iyo dihi kamolahingan dati. Boleh jadi ilo nga angay may sambayang. Ipohit oilani dadi lo nga ay dilo tanudon. Nga sayra da sinumukod toko ginumayo toko. Harohi ginawa dati sendiri dat tumunod ditit borasa kinorohingan. Sayra na pakoy lo toko da mumusaraw nga. Toko no biloh toko na sumandiri. O kita nudat akon takiralan mulahing no. Okon ko tumumod toko tumanod. Kailoh toko na mumusaraw haro no hit pendirian dati sebagai sangulun at tulun isuang pihak katumbayaan ka daw.
kada tokonod seira na pod harot kasiwatan dati nakagayo toko milo tokonodi dot mingkakat sendiri haro nakaraja no papasala ko di molohing. Aku ida iya ti katumbay andat okon ko imolohing ku dilaid ka. Tapot tagid haro ko silapan diolo. Kalau mo kon diolo nga kailo kono madi mamusaraw gi. Kailo kono di mamusaraw nga papasala ko di molohing no. Aku ida iya ti okon ko iya tigay molohing dahay bo. Kailo kono mamusaraw haro naralano sendiri milo kono tumunud da sendiri. At akan gindo insalaw nila kapupuhula. Ito nga 5 tahun, 6 tahun. Paling kurang ya dia tumunod sendiri. Nga sayradat nakarikot ako tinasukod. Kailo, takanod mamili daralan dati. Sayrak kakito kaimbulay, ay bulayan dati kabalajar takod hingga hit katapatan. Haronot ay dia do kuasa do memilih dat hingga iralanda apatut na tanudan. Jadi kada to konod miagalitit ahli politik. Iti no pa ahli politik dati memerintah iti dia koihiyonon na papasala idit i pemerintah di nakatalib. Memerintah iti dia nga koihiyonon na papasala idit pemerintah di nakatalib. Isuang da rohani iati na bagyat tumunod da sayra kapuriman tokod hingga hit apatut dati patunudan. O kita nud napali di molahing nugaduo iati no hit ay balas binti dat mamurimon dat no to sa kinarahingan na papaguli diolo. Iati na hit ay napili da kinarahingan na papatanduli di molahing nati. Dadamot at sumukadam gumayo hiti tanganak, iati na po sa bagay molohing, nga patut at kailoh toko, danunuh nang ko it pagumbalan iti kamulakan. Moni kita daw. Moidat iyalo na pohom anu takod manuduk, popoilo, paing kukurot tumaguang iti pagumbalan ngay. O gumu matiot kaimbayatan dahil sikul. Kada dati hondomo dot hila ng pasikulom. O harangay security. Sigu nga piray, sigu hara guru kalas. Haray pangawas. Iyo nga dito sa raw. Nga piagalo na pa datid iwalay. Ako rin pagumbalan na iwalay. Dua takamulahing pira ni tanak. Hila sikul pira tanak iti sa ulo na sigu. Harap rikotot 2 na hopod, 3 na hopod. Muntok sikul na tangagayo. Hiri nandad. Haro nag-iimo lahinggot. Ay dadi ilo kapi ilo tanak ko nga. Koyon naging asrama. O kon naging tinumil ka. Ikagoy kain salan nga. Sumono inagihilas sikulan dati. Iyodi. Sekolah Adventist. Haro naging molahinggot palapasok kuno pa'y tanak ko dila sikulan dati. Ay makin taruk ikaw ay andisyoy ka. Kumay. Ako ni mati ka papakamo mo sikul dati tinga. Kumuno po nga iso no hit. Parluhi pamuhandaman dito nga sigu-sigu. Dahari nang kud. Hinggo na makapit. Koing kokoton, korikoton, tapat to kapit. Ay tapat to kapit kamoyan dit. Kamu imolahing ngay tiyo di. Haronit. Poting ko doon dili tanganak sikul. Tu kabuboyhon pa di tanak nga bertambah teruk ka. Ya di matu diri nga topot lagi mati. Saraw ko na ndam iyati nga ko saraw ko hondom to ko ingay dit sayrad sinumuang to kotit imina sumikul. Ilo na pot ay sikulot
darjah nga odu yadit akuri-kuri pohiti kamundo pagumbalan tu dam harohi boh nga piagalon na po di datid sumuang nulet sekolah menengah miyon da asrama osadu mantad molohing molohing nga ay kanu mo'y pikakap kasari tok kaguli mo ti nga kailo na di ngay monigup itanak dati kailo ngay moningudagam kailo ngay mo ginum hirisikula na kinimbayatan kombolutan ngay ilo no mo ti tokoy agayo no mo ti akaboling kahangan to kulod dilo kinorohingan manuh daisyo dot iati no po nga popoilih datit kakawasan na ginaw dati iti kasumbungan dati dot mumagusa iti kasanangan da pamagunan mumbaldah dot man piduo o iti timpu dati okon no komantad montokot kahaharan pamagunan nga montok na gid mumagompi ila tanganak tunay lang datid ilo natana kamilo datid igitan iharta da pinatumboyo da kinorohingan imilo datid igitan sumuanggat kerajaan sorga nagi pamagunan dawago bobos piad linumis sa korita linumis sa walay linumis at gogompion pipiaraon ngay ang atingaw patoy ginumutusin ato kayo ay gitan may suruga suway ko ilo na tanganak dati ilo ni mila dati igitan jadi onsub to kanadadot ay man nadadati anuay timpu keluarga dati moid ina pay tanganak dati nga onsoy to kadala ko boboyuhan rohani diolo moid ada ilo atagak ikataadan sayra korikoton dot Yesus kuminduo hinongay itanganak miagal no disangulo na daribo dot sayra dot mamanaw paulian intabon pom hinangay ibudak sikul ay hingga hisailin niyaw ka o apo no kasaliwan anda doon pwede hingga hi tiumin lejimun minejamban anda doon hinongay na di angkol kadit tanganak ba mamanaw to kana ditti ka haro na pot isa ahin nga muhat-uhat hingga anda doon pwede pengkato ka nagid sayrad isuanggat korikoton nga korikoton dat Yesus so kuminduo ikataadan na dadat ay so pot ay so noti so piyahit no kotongkiad hinongay tood to kung dadagi nam iya din na dari bo kada buro sa tanganak tabuk piya datid ul nga ayak kayaan nga haro ul nga ayak ka tabuk nagi nga kaayah to kono dawlo nagidid itanganak dati atagak jadi mantad ko ilo na tanak ko harta dati dot milad ay gitan dat gisampiad hirad kerajaan sorga nakuro dito dati man pitimbango dot usaha dati pamagunan monatas ako mumagusa kausinan kahaharan namo na to si bogi habo ako ni ko manuhod tumingkod nga gisam nandod ay duwan nga ito ko latanganak miya galidit to kono kano po kita iati no poti nga ay uyoon isuang dat kapaharan pembontukan rohani bila tanganak manuhisyo
Man kinorohingan dat yati no po nga manuduk ila tanganak dati monongkiad teko mangilagi dit kaimbayatan di isuang dat kaposian diolo teko it sontab do podi kaimbayatan do popoin sadu diolo mantad kinorohingan. Tuhan akan segera datang. Yati no po nga apatutut ay sumudia toko datu maguang ide. Moy dad iti no pakaposian dati monikita daud iwalay nga papatuduk dat prinsip-prinsip pakaposian iswang dat boros kinorohingan. Ikatumbayaan dati kinorohingan nga haro panguhupan di siyo muntok dati dada mo to iyati no po nga ay monopot toko monuduk ila tanganak dati om manguhup to ka nagidiolo dat mangulod do kaposian diolo moy kopiontok idit prinsip-prinsip kebenaran. Ano la to usog dati da kasuabon na bay no. Isay na ko ilo dat salinay diti olihuan dati ilo tanganak. Mantad ko iti buru-buruan dati. Takon ng mutiga insalawon dat tokoy isay di hat oli gaganan iti kantakan no pumugunan gi nuno di pumaliwagas nuno di pambayar lotirik pambayar waig iso nakaagway go iti naruto mo hitid sook iti hoy ay so karan ay so line ay so kaagway hondia ponot pambayar walay CCM mo korita itong ulon ngay apatut to kay monotos at iswangat buru-buruan dati nga kada dati lihuay dat iharta dati bobo sa tagayo ila tanganak haron no hikasaimbangan dati dohilo moy iyolo kadaw nga ahak ko iswangat ay koronian haro dadi let pangimbayatan dahil sikul o gumuo mangingiya dahil titibo o gumuta nga sigu-sigu dati tumbayan ako kaylo dahil alam no hikay bayat dahil sikulan nila tanganak it asaro do kito haro piro-piro net asaro ay bulan itimiagal ko buli ti buli kumbalo ko hanuman buli di tanganak ako pola tok panyagak ang kumati minumangi dit it tulun idi nga otogod di siya doho nga ay siya katama manumbuk lah kinokoroyo igyam adi atama manumbuk o gumo na po bo titong buli manakaw ilo pia monigup moginum mongiro usay ko tondo iso kadang-kadang tongondo nagimaku ito ururuan tamod kasaro ko ni boras sidit YDP SMK right ko itandas jangan kamu pikir perempuan lebih kurang juga itu tandas sa tongondo nga abiragi kasyo lebih kurangi bugari bo itigan na tongondo nga ngorong iti intait karuhang dati nga orang iti komando mo nga isi pisuayan ko jadi komando pati nga ay ilo na nga ilo kabaling kahangan dat iswanggot ay keluarga dati iyati sebagai mulahing harut tugas dati agayo dahilo okon ko mintong to kono sumu nila tanganak okon ko kaylo to kono mongonsit do mumonsay nga inupoy tugas ay muntok dati sebagai mulahing nga haro dohiri pati lambusan dati igompi okon ko iswang pumugunan ilmu do pumugunan nga lebih padandod iswanggat karohanian tu irin kanun mongigit diolo mamusus diolo mantada kay bayatan nga pumugunan
makiano takod panghupan da kinarahingan tu mantad ke iati tingat tulu na kaubasan harakolo mo kondati ikalansanan dat sera na po sumuko taka kuma kinarahingan pori katandati it kalau mo kondati sebagai mulahing i masaala kabalingkangan da taguangan dati noretan da hitih dat ay agensi surgawi bekerja sama miampai dati serat irihit tamodon dati isuanggot ay susuku dati kuma kinarahingan. Oke, pahitian to kanati pelajaran dat kasuabon baino. Siyaw do haron no hiboros set ay nauruan da kasuabon no baino gi. Kiman tadi di kana umisis atakad isuang sambayang. Kinarahingan asundu isuang kerjaan sorga konsi kaudat kasuabon iti insan pakagud nakawaya heti panambarasan dot right ko paingkura sebagai mulahing apatut dot ay mga hakil tanganak ngay dot misingilod nagi papaintalang papainbulay dilat nilai-nilai rohani diolo moy sairaan pa sumuka diolo saira ko insadu mantadet keluarga tay kahilas sampagunan nga ino po pondirian diolo igitonon diolo right kaburas nu pananudan kumadia nga patilambus kasari gumu tamo dat kontabon dahay dat papaindalan iti tugas dahi sebagai mulahing da mga hakil tanganak isuang kebenaran mantad no dat ti kasibukan dahay buru-buruon nga manihay uhupay mimpun datada dabay no moy haro kasari dat timpu di potabilangon dahay muntak kila tanganak hali piat aruhay moy ahilo kapuri manda adaan ina pa lebih penting nga kailah dailod hingga hiralandat apatut dilo dawayaan hinggay katapatan nged igitan dilo isuang do kapasin dilo kung sikaw na gitu ahakan no hetada do bayno isuang tindalanan dahay sumambayang dahay muntak dit bolutan dot nangadakatan do panang sakit onuay nila semangat dito tumuguang moy ino pa semangat di nga asilid isa oralandot kalingasan kumadilo paingka nagi keluarga dot natangkiadan dot tulun-tulun di kalisihan diolo nga anuay nila tin sa samod semangat ako patilambu sa kaposyon dadamat maganda diyan kung sikaw Tuhan tinasambayang dahay isuang ngaran ni Yesus amen. Kung sikaw do kinapagyampayan dati kasuabon na bay no pahition to kono muntok do kayo dit nakatanod dot panambarasan do pinangampakan da sabat di kanihab milah ta kag may intong may guli may harakaputan to magyaputaput ti pelajaran mantadit sa kanihab apitit kasuabon ni bay no ihinako po asa nang papaindalan dat buru-buruan dat adaw do bay no asa nang maginplan intatan dati kalanglango dati tatandot onsut tatandot katong pisal hinako po kapirubat ko suaban da suwag